جبرنامه گنده ما سلاو ریس. مجاره ما ایرو نافچه بسم الله آمده ای. اما ببونه و برنامه بسم الله و گندی که و بهتر بناسن. بسم الله یک جنافچه آمده ای و دیگه روجلات آمده. هر چه قصد سر آمده بجی لگور اردنگاری توی چناره دیگه و نافسینور پارزگه ها مردینی. پارزگه ها مردین جنسیبین مدیات کربوران ستوره مسرت بسمل و چنار این آمده کرجه و سو حسکیفا الهه باسا و هزخا شرنخه پکته. بسمله ده سال 1936 ده ستاتوی نافچه اگرتیه. نافچه 55 کیلومتر جه آمده دوره. روبرا بسمله 1748 کیلومتر قاره و نفوسه 118,605 کسه. 12 تاخ 111 گند و نوت و یک مزرعه بسمله هنه. لناونده سالتا جورین، تپا براوان و انبار 4 شارداری هنه. بسمل سر پیشی به 20 مالان هاتیه آوا کرن. لوراجی ناو نافچه تکلداری 20 مالانه. لسر ناو بسمل 3 روایت هنه. روایتا یکم اوه کو بقاسی 100 سال بره هنک مالبات جروجلات هاتنه و لنزیکی بسمل ایروین لقراخ چم دیجله گند آوا کرنه. پشتر لهیر رابویه و زرار دیتنه. لوراجی هنکان جه بار کرنه و تنه 20 مال لجیه خوامانه. جیین مایی را 20 مال گوتنه. 20 مال دناف دمه دا تشه بسمل گرتیه. روایت دویم اولیا چلبی دنویسه که لآمده خانه کی هبویه. دما کاروان هاتنه خانه جهف دو پرسینه که کاروان دما دچمه دیجده دا درباس بونه لور میل آنگو آلویونه هبویه. کاروان نکاربونه جوه ملی درباس ببن. یکی جه کاروانا پرسیه که اف چاوا ده میلا پیسته درباس بونه. میلا پیس بویه بسمل. یا سیم جی ده سالن 1700 ده عشیره که جه آلیه رحایه و لگور هنه کان جی جه آلیه موصله و هاتنه و لنزیگ گنده اوفا ایروین لهمبر چم بجی بونه. ناو عشیره وان باسمیلان بویه. بسمل دناو نافچه آمده دا یک جنافچه نویه. لی نافچه ده دمکه کنده مزن بویه و پیشکتیه. بره گند بو. دمکی بو ناحیه و مرمرو چنارجی دانه سر. پشتر ناو شرق لیکرنه و دانه سر ناوین دا آمده. ده سال 1926 ده وی جاره گند سید حسن کرنه ناوین دا شرقی و بسملو چناره دانه سر. ددما عثمانیان ده هنک مالباتن ترکمن آنیل دردورا بسمله بجی کرنه. دیروکا آنین وان مالباتان ندیاره. لیل لگور هن چافکانیان دولته اف دیروک 250-300 سال برین هایه. دولت به ایدولوژیا خویا فرمی دخوازه بیجه تواهی دنیای ترکه. یعنی حتانی جوانته دیروک سروبنو و برواجید کن. جبو وان چند مالباتن ترکمن کو ددما عثمانی و کومار ده آنینه بسمله همو خلک بسمله ترک نشان ددن. حالبو که دیروکا بسمله دگی حتانی 3000 سال بریا زاینه. هرم جینگه ها هوری میتانیانه و پشت ربوی ناوندا آسوریان. ده سال 1934 ده و جار دولت جعالی بالکانان به تایبت جبولگاریستانه ماجرین ترک آنینه و لطاقه که ناوندا بسمله بجی کرنه. آنینا ماجران حتانی سال 1939 جی دومیه. دولت دست دای سر گندن مالا جمیل پاشا و ماجران لگندن وام بجی کرنه. ده سال 1936 ده دولت جاره کدن ستاتوی نافچه گوهرتیه و بویه باجاروک. نها لناوندا بسمله تنه نده مالباتن ترک این ماجر مانه. پرانی وان بار کرنه چونه آلیه متروپولین ترکیه. پشتی سال نودی کو گند هاتن والا کرن، گندیان کوچی ناوندا بسمله کرن و نافچه مزن بود. دوان سالن داوین ده جبلی گندان جباجاروک و گندن آلیه پاسور، هزو، لجه و ستورجی گله کس و مالبات هاتنه لبسمله بجیبونه. بسمل هم ریا ترینه هم ریا آسفالت یا ایله و آمده به هف دوه گریده ده. دوان سالن داوی ده ریا آمد ایله بلیس و وانه جعالی فارقین هات برین و دسر ریا بسمله ده چونو هاتند به. بسمل وک هرم دیروکیه. جاره یکم ده سال 1865 ده گروک انگلیس تایلر لنزیگ گنده تپا براوان لگر زیارت کولانین آرکولوژیک کریه
û kevir û tabletên ku li ser wan nivîsên Asûriyan hebûne derxistiye û bi xwe re biriye mizaxanaya bi navê British Muazzam a Înglistanê. Di encama lêkolînên Taylor da diyar bûye ku girê ziyaretê 4000 sal berî niha seraya Kralê Asûriyan Banîbal bûye. Ji wê rojê heta niha arkeologên Ewropî çav berdana girên herêmê Bismilê ku hejmara wan gelekin û hema li nêzîkê her gundî girek heye û loma navê tepe an jî gir li wan kirine. Li gundên ku gir û tepik li wan hene ev in: Girhebeş, Çoltepe, Kenan, Şeîra Jor, Xincika, Tepa Beravan, Girê Özêr, Girê Cano, Girîkê Hecî Fîraz, Meterê, Saleta Jêr û Tilşam. Di sala 1988 de şûnwarnasên Tirk û Ewropî gelek lêgerîn û lêkolînên nû li ciyên weke girê ziyaretê, Salatê, Cano, Matarê, Kenan û girê Kerxa Kîkan kirine. Ji bin erdê kevirên dîrokî, çek, tablet, cam, kûp û gelek tiştên dîrokiyên giranbuha bi dest xistin. Ya herî girîng, li girê cano kevirekî 6 metreyî derxistin holê û li ser dinivîse ku pêşî herem dibin destê bavkalê Kurdan hûriyan dabûye. Asûrî berî Zayînê di sala 1005 da êrişên dijwar birine ser hûriyan û herêma Bismilê dagir kirine. Li wir bi navê Tuşba bajarekî dîrokî ava kirine û ji xwe re kirine paytext. Ji wir êriş birine ser hûriyan. Kralê Asûriyan Salmanazar li ser tabletekî wiha nivîsiye: Min fîdan û darên wan ên sipehî ji binî ve hilweşand. Rezên wan ên binav û deng tarûmar kir. Baxçe û zeviyên wan ên herî biber û berhemdar dibin lingê hespê xwe da repisand û daristanên wan ê gur hemû şewitand. Asûriyan di navbera tepe û embarê da li ser çemê Dîclê pireke çêkirine û rêya karwanan bi Amedê vegirêdane. Kevirên wê pireya dîrokî di dema rêçêkirina trênê de derxistine û birine di pireya rêya trênê de bikar anîne. Di tablet û dokumentên dîrokî de jî diyar e ku wekî gelek herêman Bismil jî cara yekem Kurd lê jiyane. Di serdema kevin û nû de gelek biyanî hatine herêmê dagir kirine. Bi darê zorê bûne desthilatdar û pişt re çûne. Lê Kurd her li ser axa mezinên xwe mane. Navçe li qeraxê çemê Dîclê li deşteke bê serûber hatiye avakirin. Her wiha rêya Amed û Batmanê û rêya Hesinî ango rêya trênê jî di nav navçeyê de derbas dibe. Herêma navbera Bismil, Êlih û Stewrê re herêma Baravan dibêjin. Ev herêm xwedî taybetmendiyên gelek kevnar û dîrokî ye. Axa Bismilê ji aliyê çandiniyê ve bi xêr û ber e. Deşta Bismilê gelek berhemdar e. Çandiniya tenel deşta Bismilê zêde heye. Ji sedî 25 avî, ji sedî 75 bej ye. Dişûna çandiniya genin, nîsk û cede zêdetir çandiniya pembû, titûn, gilgil û berhemên avî zêde dibin. Berhemên li deşta Bismilê têne çandin ev in: genim, ce, nîsk, kizin, nok, pembû, titûn, zebeş, petix û çakindêl. Çemê Dîclê bi seranser di nav axa Bismilê de derbas dibe. Çemê Batmanê jî ji Rojhilat ve tê û di nav sînorê Bismilê de tevî çemê Dîclê dibe. Çemê Reş, çemê Embarê, çemê Hezro, çemê Salatê û çemê Musyan jî ji Bakur ve di nav axa Bismilê de derbas dibin û dikevin ser çemê Dîclê. Ji aliyê başûr ve jî çemê Stewrê heye û ew jî xwe davêje hemêza Dîclê. Ev çem hemû tîbûna deştê dişkînin û têr av didinê. Di dawiya bihara 1937 de dema ku serhildana Dêrsimê bi serokatiya Seyriza dest pê dike, hevde mêrxasên Kurd ku piştî têkçûna serhildana Şêx Seyîd diçin bin xetê, ji bo piştgiriyê bidin serhildana Dêrsimê vedgerin Bakurê Kurdistanê. Di nav wan de mêrxas û egîdên weke Cemîlê Seydayê li cî, Ebdirrehîmê birayê Şêx Seyîd, Şêx Mizbeh, Selahedînê Seyîdxan, du mezinên eşîra Heyderan Sediq û Selîm û Emînê Stewrî jî hebûne. Litfî çawîşê ku bi navê Husênê Sawr lî jî tê behskirin, giliya wan dike û ew têkoşerên Kurd di bênderekî nava zeviyekî genim de di xewê de bi awayekî hovane têne şewitandin. Li ser wan têkoşerên nemir gelek stran hatine afirandin.
Kelama Cemîl Seyda ku ji aliyê gelek dengbêjan ve hatiye gotin behsa serpêhatiya wan dike. Em jî birêzdarî û minnetdarî wan bi bîr tînin û xatirê xwe ji we dixwazin. Silav û hurmet.